Comunidade Aldeia Haubone suku Taiboko posto administrativa Pantai Makassar o Ekusi Raiwa. Hato sirne preocupação ba governo autoridade liu ba presidente autoridade Raiwa Senhor Rogério Tiago de Fátima Lobato. Senhora Delfiana Maria Sombai ho Senhora Elfrida Bakun hato sirne preocupação ba governo autoridade liu ba presidente autoridade Raiwa. Atunune bele continua estradas ba area rurais, controlamos ba bemos liu ba falling force. Angka Delfiana Maria Sombai. Suku Taiboko, Aldeia Haubone. Distrito Pantai Makassar, Distrito Ekusi. Senhora Delfiana Maria Sombai ho Senhora Elfrida Bakun continua hato sirne preocupação. Katak durante ne ami kuro det bemota mai beho distância ne bedok mais ou menos kilometro rua. Himay mo alam bime. Himay mo alam binoel. Oil noel nail na Mrs. Fafanay. Le hitlak le noeli. Hay krep ku pasaw ni ba oil, hay lalan of on lekle o hay lal ni kambis. Lal ni kunleo ko. Hay ines hay oil. Hay oras on le oil ikam kaifa be. Hay nam saites le mituin le noel am sa on la hay naw kilo nub na tene. Noel am stutet. Le facet niu hay bua o kambide he. Tenat patin on le lua ana be hay mle. Tema Te leo tema tek fai. Kalau te kamentela jargen bo sa jargen ni men hitok no tahtan. Pauta ala tehon hitabal na fai. Senhora Elfrida Bakun continuamos hato ne preocupação com a falling force agora sai makas iha baje. Hay msosam nesi on le 20 kilo inji 19 17 tengah. Insya 17 tengah sampai 19 20 kilo ini. Senhora Elfrida Bakun hatutang katak. Husuba governo central liu ba presidente autoridade Raiwa Senhor Rogério Tiago de Fátima Lobato atunune continua controla sesam folin liu ba falling force. Enat plenti mat mimnau kai he on lemnes. Muda mi moy kay ubang koy hay atoy meoti naim lueti katam nes pa on atoy amipo hay atoy meoti on le fesam misanot mi moy le hena haim sa tatpulailin upang I up non le moy henis haim sa araska hay menus nes hay oil Pati nila plenti mat mamnaw mangka muda mangka le buka le up ni sa na may kleo hayem sat on le tamit takoon pasam nes kalau on le in sa nila 19 17 tenga on le haybian lo katuf fun up ni sa nis katabi ni on le hay atuin nioti le ka humamen tele 19 ay mamte 17 kalau mu mau nanam tak sosa of lo tai tanggar kalau kan mu oke ay haksa Senhora Elfrida Bakun afirma tang katak. Programa nebe ulu khalo ba povo makahanesan sesta básica no bolso da main agora lakon. Ife kan mu ile o kantin namne o kantin le hay bol sa makamat mu italay re kaninam sa kaifa o nane o ka homo pen re kaninan hom tame ine on hay mailbian hay katapen inakat mo on it mo ana hay araska I hay nam hay luot mo kamu sa hay mistem Bukan Elfrida Bakun. Elfrida Bakun. Aldeia Haubone suku Taiboko Pantai Makassar. Oke, obrigado. Oke, dia.
Maluk syirat, atu hetan informação nebe factuais no atuais, Reta haluhan inscreva iha canal APV23 Online News, hane hambutan notificação, o comentário no fahetutan ba media sosial siraselu.